Hello, Brano Naga. Akam Naga. በእንግሊዝ ጽልኝ እንጂ የሜትሮሎጂ ዜና ብልኝ አላልኩም። ምንድነው ፀሐይ፣ ዝናብ፣ ሙቀት? እዴ ምንድነው ስራ ከዚህ በፊት? ኢቲቪ የሜትሮሎጂ ጋዜጠኛ ነው። እኔ ተሰርቆብኝ ከቨር ተሰርቷል ብሎ እንግዲህ የከሰሰውና እኔ በጣም ለፍቼ ጥሬ ግሬ የሰራሁትን ሙዚቃ ኃጢአት መንገድ እሺ ፍርድ ቤቱ ፍርድ እንዲሰጠኝ ነው። በአውዲዮ ቪዥዋል ህግ መሰረት እንዲቀጣልኝ ነው የምፈልገው። የናን ጅርቱ ጠገፈተ ዳወቱ ተከኛ ኩን ያያቱ ቢዳ ኩማ ቤካሙ አራስ ቪዲዮውን አጃይባ ስኒፍ ቀበደ ዱፌን ጅራ አከባርተን አከበሸነንተን አብዲን ቀባ እጋ ቪዲዮን ራ አጃይባ ስንኮፈልቺቱ እስን ቦአርሱፍ ዱፌን ጅራ እጋ ወደ ወጅኒን ቦራ ወደ ወጅኒን ኮፈለቹዳ ገረ ቪዲዮ ትለበራ ሰብስክራይብ ሼር ላይክ ጎቻ ከነራን ፈተምኔ ወሪ ሰብስክራይብ ጎቻ ይርተን ቪዲዮ ከና ላይክ ጎቹን ከኖ ቡኬ ዳወተን ሲን ጀና ከስሞ ወሪቱ ሰብስክራይቢንግ ጎዲን ኢራ አርተን ሞ ሰብስክራይብ ጎቹ ዳኑ ቡኬ ዳበዳ ሲን ጀና ገረ ቪዲዮ ትደበራ ቱርቲ ጋሪ in nomine Patris et Filii በርሶ የወጣ ከልጆቹ በርሶ ይወጣል? አይ ባኔ እንኳን ይወጣል የለም። እኔ ባናትየው ላይ ይወጣሉ፣ ልጆቹ ደግሞ በሷው ይወጣሉ። ከናምዝኒ ገለ ኮሜንቲ ጀረና ጎዳ ከነረት እንዱበዱ ናምዝኒ ገለ ዱዋን ኮሜንቲ ና ጎዳ ገለ Hello, Brano Naga. Akam Naga. Anmo bilbila kesan argachuf baay'ee laffe. Yamir Mali Brano Naga maaf akkas wal goona. Mali በንግግር ብንፈታው ምን ችግር አለ? ማሊ ፈከስ ወል ጎና kun እኮ አንተ ሰልፓዳም በጣም ሰልፓዳ በንግግር ብንፈታ እኮ ቀላል ይጥረ አኒ ባዬ ነን ተማሬ አመገሩ ነን ተማረረ በእውነት እንደንዴት ኩኖ ሲኒት ሞን ተማረረኒ ባዬ ወጋ ኮደ ለመጉቱን ተማረ አመሞ ነን ተማረረ በእውነት አከስ ጎቹን ቀብደን ቱርተኒ በንግግር ብንፈታ እኮ ሰልፓ ቱረ ባዬ ሲኒት ጋቤ ብራኑ ዱጋ ዱገና በቃ በረቶታ ኩታ ኩዳ ለማቲፍ ቀጣላቲ ሳኔን ጉዳም ብራኑ ነጋት በቃ አብጁራን ገን ጥርፌ ዶርሲሱ ጫቶ ኮጀራ ጫኩታ ኩዳ ለማበረቶይ ማንናን አብጁራን አልካን ቀረፉ እንደደቤት ማንናን ብራኑ ነጋት አብጁራን ዶርሲሳ እና መከና አብጁራን ማነመት ጥሩፋ ገየረ ብራኑ ነጋላ ባይ መዞዳችታ ሳኔ ማበረቶቲ ኩታ ኩዳ ለማሳጂ ከነ ሳምባይ ሶዳታን ገን ሳምባይ ታንሶዳችሱ ብራኑ ነጋት ይላ ያው ጣላቲ ሳኔ ሰጭማል 你别笑，做一个专业的演员吧。 መታራን አበት ለውቲ ነገር ትታይ ደበረ ጮረቀ ከስቲና ፋንሲን አሙ ኩናማ ጅብሪዛ ዴታባ አንበንቴ ዴምታ ሞተሪ ፋራን ተው ካመጊና ረከ ሰፋቴ ሴቱ ዴምቱ ጋር ከስቲን ጮሮቂ ለፋ ከርፌ ከስተፋን ስናሙ ለመደበረ ባይና ጅብሪዛ ጉር ይህንን የብረት ፓንት ተመልከቱ። በሜዲቫል ፔሪድ እንዲሁም የጥንት አረቦች ለንግድ ሩቅ አገር ሲሄዱ ምናልባት ሚስቶቻቸው ከሌላ ወንድ ጋር ይማግጣሉ ብለው ስለሚያስቡ የብረት ፓንት አሰርተው ያጠልቁባቸው ነበር። ከዛም ሽንት ለመሽናት ብቻ ትንሽ ክፍተት ይደረግና ይቆለፋል። ባልየው ክፉ ከሆነ ደግሞ በሽንት መሽኛ በኩል ባለው ስንጥቅ ቦታ በዚግዛግ ቅርጽ እንደ መጋት ሹል አድርጎ ከቆለፈ በኋላ ቁልፉን ይዞ ለብዙ ወራት ቆይቶ ሲመለስ የብረት ፓንቱን ከሚስቱ ላይ አውልቆ በሽቶና በከርቤ እንድትታጠን ያደርጋል። ከዚህ ሁሉ የሚከፋው ባልየው በሄደበት ከሞተ ወይንም ቁልፉ ከጠፋበት ነው። በዚያን ጊዜ ሴትዮዋን ቶርኖ ቤት ማመላለስ የግድ ይሆናል። ባይራ ኪሳራ አዲታይ ፓንቲ ሲቢላትን ቆሎፍቴ ዴምቴ ቁልፊንሳ በዴና ያድጋ መለከታቱ ቁልፊንሳን በዴ በኑን እንጅሩ ራቴ ፉቴረቴ ያው ማነ ብየዳቲ ጌስቴ ግራንደሪ ያን ፓንቲ ኩቱ ያቸው ያድጋ
eewwataman ta'e kuchisiista moo ta'e ofsii kutaa fi keeti kutuu hin dandeessu eewwataman ta'e raatee giraandariidhaan kuchisiista. Yaa bakkatti barbaachisu qabaa warri haadha manaan baay'ee isaan rakkistee gaafatti mana fuulduraan gadi baatu dudduubaan nama gashanii isaaniif xuruudha kun yaada gaariidha garuu baay'ee rakkisaadha kun kolfii isaa badeennaan baay'ee rakkisaadha. Sanatti yaa dhiqachuun hin jiru maa jechuun hin jiru sibiila baay'ee hin cima kun baay'ee. Brother, speak English. Speak English. Oh my God, it's beautiful. Okay, አንዴ በእናትህ መልዕክት ታስተላልፍልኛል እና በእናትህ እንዴ Yeah, I want to travel. You guys gonna take me on vacation? It's beautiful. በጣም በፎንቃ ነው የምወዳትና ያለውን ነገር ነገር Come on, guys, step the screen, guys. Come on, guys. Hello, madam. Hi. How are you? Good, and you? Yeah, I'm good. You good? ባንቺ ፍቅር ሆዷ በጣም Yeah, it's beautiful. Where is he at? Sorry. Where is that at? Where he's at? Ethiopia? You with me? No. Where is he at Ethiopia? Is that Ethiopia or where are you guys at? What? Namni Ingiliffa beekaa naa ibsatee fudhatee irratti gaafa lakkas godhu dabbara. Ingiliffa beekasiin jedhee namni raate akkoo bakka rakkina keetti matee akkana kanatti naa himte jettee raate ergatti matee boodee gaafa namni zeeroo ta'u Ingiliffa zeeroo ta'u jechuun nama dabbara kun amma akka inni siyaartu heddullaadhaan hin kaachisadha. Dhagaafaadhaan hin kaachisa malee lamti. Beekaniin harkaa fuudhee raate akkas na godhe immoo naga'uun malee. No. You think say they wise? You are a mumu man. Rono. Falan qabu bakka wanti godhan hin jiru wanti ta'e sila ta'e wanti darbeera yaa wanti gochuun sila jiraatu nama hundumaa qaba kana waan jechuun nama hundumaa dhufuu danda'a. Wanti godhan hin jiru yaa nama mudatatee moofamansiistee deemuudha malee garatti baqattuu hin qabdu namni taa'eera yaa wanti godhan hin jiru ta'ee darbee isaa biteef jechuudha. Wanti gochuun sila jiraatu moofamansiistee ta'eera raawwatameera itti raate bukkee darbuudha bakka wanti gochuun sila jiraatu kana malee falan qabu. Allaagatuudhaan gaafa digirii qabaatu akkasii gaafa laaggatu gaafa diraatu diraummaadhaan gaafa digirii godhattu gastiin diraa oolta bakka mana keessatti. እኔ ተሰርቆብኝ ከቨር ተሰርቷል ብሎ እንግዲህ የከሰሰውና እኔ በጣም ለፍቼ ጥሬ ግሬ የሰራሁትን ሙዚቃ ኃጢአት መንገድ እሺ ፍርድ ቤቱ ፍርድ እንዲሰጠኝ ነው በአውዲዮ ቪዥዋል ህግ መሰረት እንዲቀጣልኝ ነው የምፈልገው። የእናንተ ነገር አሁን የትኛው ደና ሙዚቃ ተሞንዘቆ ነው አሁን ዘፈኔን ባላኝ ዘፈኔን ጠጣኝ ያል ጊዜ ሲኦል ለማግባት ግፋ በቃ ግፋ እንደዚህ ግፋ ሆነ የእናንተ ነገር ይሄ ነው። ረኔ ፍርዴ ነው የምፈልገው ዘፈኔ እንደዚህ ተዘፍኖ ዘፈኔ እንዲዘፈን ብለህ አይደል እንደዘፈንኮ ሰድቦ ለሰዳቢ እየሰጠህ አይደል እንደ ቃል አወጣሁ ካፌ ሲጀመር ኃጢአት ነው ሙዚቃ ኃጢአት ነው ታውቃለህ አይደለም? አዎ ኃጢአት ሊሆን ይችላል። ታዲያ የኔ ኃጢአት ነው እየተባባላችሁ ነው? ንስሐ ግቡ ሂዱ ከዚህ kun jechuun yaa muuziqaa qonna jalaa tamate nama murtii dheeraate addi ta'e kun cubbuu kooti itti wal loltaa dhaqeeti araara kana dhuga si waliin galuudhaaf itti wal loltaa gaafa abbaa murtiitiin jedhu addi ta'e. Jiringi nama dabbaluudha kun baay'ee addi ta'e isaatiitti dadhabdee fiigaartutti Jantu fiidduu makiinaa ispoortii jechaa taasisu dadhabdeetti dhuftee raate namni jechuun gaafa namni makiinaadhaan mudisti qabatu Itu dhaabbadhu deemuu chaartutti dhufee raate gaafa nama akkasitti mudisti qabatu fiileen akkam akkasitti dhagahamuu danda'u yaadi
nama bakka inni nama aarsu kan inni akka nama guggubu yaadi gaa dabbara. ፍቅሬ ወይ እስቲ ፍቅርን ግለጽልኝ። ፍቅርሽ እኮ ከባድ ነው። ያንቺ ፍቅር ማለት ለኔ ከፍተኛው 49 ዝቅተኛው 7 ዝናባማ ነው። የፍቅርሽ ዝናብ ነው ደረቅ ህይወት ያለመለም። እውነት እኔ ካንቺ በፊት በነበረኝ ህይወት ከፍተኛው 59 ዝቅተኛው 67 ሞቃታማ የሆነ የችግር ጊዜያት ነበሩ። አንቺ ፍቅር እኔን ጠቀም። እንደው ጧት ስደሰት ማታ አዝን ነበረ፣ ማታ ስደሰት ጧት አዝን ነበረ። ህይወቴ ከፊል ደመና ከፍተኛው 31 በቃ እንዴ እኔ እኮ ፍቅርን ግለጽልኝ እንጂ የሜትሮሎጂ ዜና አንብብልኝ አላልኩም። ምንድነው ፀሐይ፣ ዝናብ፣ ሙቀት እንዴ ምንድነው ስራ ከዚህ በፊት? ኢቲቪ የሜትሮሎጂ ጋዜጠኛ ነበር። waaqoftaariin bakka adda addaafne qoosaadhaani haadha manaaf abbaa manaadhaan bakka qoosaadhaan daddaamaan jirani bakka nun qabinaa caalu tiktookii bakka kontiroolii godhaniiru qoosasan qoosaaranii takka nama boosisuu takka nama kofalchiisuu danda'amne kanaafu gaariidha itti fufaa. Guddaayee. Dhageessisaa guddaa dubartoonni sadii godhe kanatti bannaata mucaa waa'ee gudee dani maaloo beeyesuus zamana akkamii keessa jirra. Eessa deemtare? Duree deemu. Ilmoon faraan kuyi. Ijoollee seenaa akka isaan ta'an inni jedhu kana laa ijoolleen seenaa danda'amaa man jiran bakka yaada isaanii haasaan isaanii bakka danda'amaan jiru. Nah, adeta ada yang gede dah medufa. Turun lalu aku gari dah. Lalu aku wangari tertu jual di sana wangari tertu. Ega dah waktu tu kinya video naraf kabar ni ifna kana fakata ka kofal tan ka bashan nantan abdin ka ba ga wala subscribe tunggu ring alertan please subscribe ko rasin jena subscribe ko chunge sanu ni jeje bisa ka sunu reta ki sani share ko da ega afan kenya wala jina gudis nu wala jeje bisa sunu jena video kan berada multi turti gari ya YouTube.